as wa hene bi a friend on Zerubbabel on na ye hene wo muso saamre no e wo Mesopotamia ho na one osofopanyin Yuada omo ba no be see sa second temple no to musi wie no a musi wie pepepe no na 70 years no aso nti na o se wo mo no aba first batch na aba second batch so Ezra wo mo so bae so na third batch so ye Nehemia wo mo so bae wo so betoto afasuo no because na we no de no mo si asori dan wie na omo start say omo ye omo kunkum nwan ohia fodie egunsa o aforboche na se nti Ezra no so ba no so beto asori dan no fasuo no o say o no Jerusalem fasuo no on beto ye sa Jerusalem fasuo no so kura is Ghana Kumasi akura mo tubi ehunfo ni ho metime du ba bia be kire mo you go say ye samfo ni na samfo ni no ene ahemfie na omo si ne ha na emrofo no be hye no ete said ye Arabfo ni si omo dan no pepepepepe enye de na ya bobo so bi ni sa na net ai ni nyina anso wo ho so enti omo ba no ebinim so so antimi ama oni omo nyina na baaye enti ebinim so fa Yemen ebe si Ethiopia Sudan ebe wura mo Egypt ena omo ni kire eye adesen Western Sudan ye ka say Western Sudan na say ye hai titino na Sudan ni kura nanka agidi kasepa Sudan all part na so oye slave sa Sudan no ona na agidi kase ansampo na Ethiopia na ye from Sheba we can saba na Burundi na be na Sheba so enti sa Ethiopia fo no na omo no ye Southern Sudan fo ho na enya ntreye enya mathematics enya agriculture enya science enya architect medicine omo discover calendar ono mo ye calendar invented calendar omo discover telescope e de where to star where to sun to sun to the sun to the star and to the moon Southern Sudan wa Ethiopia ono mo yes ano mo nyina so nim die nyansa ene de so nyina hya se ne nyina for Africa enchire ne nyina omo na different bae. Oh, I see. Because no what time no free no obi afere no obi antimi ntwere biem kopim says up nipa ba akon ye friend amen in hoptep ono na this antwere no say inventing ntwere ne ba biem yeah, in the name of Jesus, amen. Amen o ye nipa nyame ye nipa na Egypt for nyankopon ye friend Ra na o ma ye na Amira as a amen nyankopon said the Abraham nyankopon Isaac nyankopon no nti amen ni nyankopon ene Egypt nyame Ra adentina ye de yenim se obo ade Yesu na ye akamfo etaka yanka Yesu amen ana obo ade amen na ye de obo ade Yesu Kristo nyankopon. Oh, okay. So Yesu Kristo nyankopon sa na omo beka no so na sa na ma woni nyina no efri sa Southern Sudan Ethiopia no na sa na ma woni nyina baaye efri baaye nti ye kasa wiase ne bie inventions ni nyina ye Africans and ye sa na ma nyina car bibini na ye o ma sesa record bibini na ye yes chopper helicopter bibini na ye o ma sesa abakosem ni nyina kan ya bulb ni ade keke kan ni nyina before fridge before o mu nyina o mu na ye sa na ma ni nyina but o ma dani wiase abakosem enti na yanti Ethiopia ne Southern Sudan no enka enti time o mo furu ya o mo de almost 2000 almost 200,000 years na America no o mo de bedu Egypt no na o mo anya school bibia ade ye bibia enti wiase nyina emrofo na ebobo mo din say philosophers o mo na ye inventions ni ade nyina no o mo nyina be ko school Egypt. Oh, I see. 80,000 of them 80,000 white color omo nyina ko school Egypt. Wow. Socrates Mark for a day inventors ni na omo keka se omo na aye ni nyina no omo nyina be ko school Egypt. Say ko mu yi Solomon and Socrates about so na na Mali na nipa na o de sancho no ba o ye medicine ni ade no ono 4000 to 5000 BC and o ye sa no ma no also Socrates 2006 BC na also wo de ba enti na say wo de no ba bia obesu ade no sa ono na sa ankrofo ne mo de sancho ni nyina ba no omo wu ko darada so enti sa na odidi mu an say wiase no enkomshen so ba say wo mu ba ifri Israel ba no nyankopon so Daniel sa de enkomshen to wo say mfie adapadu okunu so
adeapa de so de ato okro no kronkron no Jerusalem ene ne man so se emrato amra wieye omu free Israel every match nkwaso mu ba no ko omu ntomra wa asase no so Nyankopɔn asase no Israel no ye na asase na hemfie ho na obetena afebɔ bedase had na me pese menya ade bi free ase asantema me e golden stew ase ye sore ye se Israel for yetete mu nyina ne se na ye wo yawa eye gold mu nchense na ye de ye eye twemo fashion ne ma eye obo ade tete no anana ye nanano mo eye Israel ma mu no mo golden stew ni bi wo ho no mo yawa ene sa tete aben a se bi ewo eye menhye yi bi na golden stew there na ni obi na yawa no mo ne normal bi te se aben no mo ne afna no mo ne ade omo ye ni nyina ade omo de bi e bai okay na e wo dada yawa na ye ka no ukọ Hebrew fo no mo krasa no mo a the same yawa na ansesa the same yawa na obi o ye Hebrew kasa bia opa onko cheke yawa na ye ka na ha no mo yawa sante kasa mo no akan kasa mo no ukọ Israel fo no kasa mo a the same yawa I see sanete nti ensesa nti ukọ saa yawa na mo de yes saa na mo de gun saa ye Nyankopon aduane e na mo de saa de ne gum ukọ Exodus chapter 25 verse 29 ya me odidi ono na aduane se nti na mo a wo no mo ahweso a mo de bi besisi omo se ade aduane akosi suma na ji so onini ade ade nyina no Nyankopon na kire wo mo saa de no e wo kire sem num na me kire se nya me odidi nti saa aduane na odi si wo mo Nyankopon no e ya asofo no na edie asofo na edi ya kronkron mu ade kronkron to obi antimi ni bi nti asofo no kwa na asofo no kwa na edi but Roman for no ba and omo se wa opese o ye tene kronkron bia na o se odi bi ene fe no Nyankopon achi wade se obi a betimi adi bi na asofo no kwa na edi communion no na asofo no kwa na edi ya pa no ene nsa eno so pa me pemedi pa o so na me cho no ate se pa no you know mo ya no mabu tete no bi ena omo de gu ya wa no mo ni ade ne ho nsa na omo de esi ho so eno ya Nyankopon de nti asofo no mpanyimfo no na edi enye obia ntimi ni saa ye bede nti ze ya de omu ye ni nyina ya Nyankopon achi wade on kire obia saa but wu gina Bible no so de saa de ye kire Ewiase nyina de a na saa Nyankopon achi wade na wore so nti omu ba bedu ha no ahene no de obia pa ne baabi ahene nyina mu saa na te mu pai so nam saa nti obi pai o fa ntokwa no so obi no nyina ne nipa ne nyina ne call Babylon ebi no mu dwane bai so na fa Africa Europe emrofia na be pampam omu nyina asa begu Africa ena saa Egyptfo na nkasa nyina so ye bibifo omu nyina so omu nyina gu Africa ha Israelfo no omu nya nipa branefo ne kurani omu nya brane atete se ye nia mu se mu se ya na netie saa de am tell David no Moses no mu ni ade no omu nya nipa tintin gram na omu kan kasa no anya no kure so na mche no nipa krokro wafo the say Netflix for no better da ma museum sasa o say Netflix o dey say tete ade ende enye efita say dey genetic enti saa de na omo ye no say nkrofo na twom ho hye ende omo ye abrane so na mche no but Israel for na kansa na nipa tete akase tintin gram ofo okay sa enti omo ana sa begu enti omo hye omo stature na omo bibia na sa pepepe ene o mama mre na omo din atototo nyina ko Bible no atwi kasa no omo benya Greek tree Bible ri ena ama yehunu se nkrofo no kra Israel fo because obi ti say Dawu broni na be ni David oni mi say dencha fo no mo say ande from Adawufo I see so David afofo uko Cote d'Ivoire wo Yakuba fo no so ye Jacob omo so Cote d'Ivoire nti asantefo afahye edi ani twam na yedi na odwura na edi no omo so di bi saa pepepe Cote d'Ivoire ho so nti ayade a saa na netie nti ebeduru ha no de kingdom no de ebe ni nyina ba beswe tama mo papa mo na ni nyina ba beswe wo Mali Timbuktu ena na yo capital ena Bindusala na yo capital ena Timbuktu ya business district so nti ho na omutena ya 400 500 AD ena wa hini bi e fre no Soninke ono betena so ono ne the warrior king of gold e fre no Wagadu Ganata so Sarankule omo ne betena saa kingdom no so ndo no wu ye na ne ba be take over ansa na Arab fo no bam 600 AD because 700 AD na Arab no bam no mo so be take over eno ma mo ja o ma mamra ndi saa nipa na ye ka so ne nka owu ye no mo di nipa na siesie no
ye no ye ban mu ma no ti ban mu na ye ne ha no omu di firi o ne baaye di ban mu ni firi o ne mu nyina ne baaye nti ye di nipa na esiesie no e di bitutu ne nanse ne ba bia obetena ne ba bia odo tiri beta na sa no mo ye no so nti ya ade a wo mama mere so nti akanfo ne nyina omu di nipa eye sa ade na nya mro nya ye asantefo nko ana eye obi obeka asantefo nko ana eye omu nyina wo boa ukọ adansisi a oba bi efren ya akase wa abubon sra e de ne ye de e sacrifice a se be ya adansima be gina ni din na maboy ya akase wa so na me chono ntinya asantefo nko na di nipa yes ade no ya hwa de se ne mre ne ekọ etia ye abra omoba sabi omoba na ye ye from akanfo sa akans ese din bi eniwa ha the kingdom na be see male ne de na ye Ghana edien na omudi bari nyina ye Ghana na e ba se na change ye be ye akanfo se kasa na omo ka no so in singular no be kasa kani so na singular so nipa ba ko na be kasa kani so na me chono na akan so kwa ye nipa din so na me chono nti akan no odi akoto no wasa ankrofo no mu uko Bible no kra tama Gibeon tama mo ko wo asa akan no nipa ba ko na efe na akan ono Nyankopon me yehye ono na se kire nyina because asem na Nyankopon ka se omo ku ntokwa no we no di nkrofo no nso nkunu ma mo mfa mo bibia na akan kwa akose saa bi ti Nyankopon me yehye ono na se akan fo no akan akwa na efe na akan no ono kwa akwa ade asema ne mfa mafio be mfa mafio kwa faaye e bo afo de ma akan kro na nti saa akan na de badin to na de abeto yeso na emom no corona ankasa no de eye de Ghana. Oh, I see. Israel corona nyina Palestine for no mo twa mo kono wo na de Ghana for no na Israel for no ka ho Abraham ko ka ho ti Abraham for so ko ka ho de na mo so ma be Ghana for. Oh, I see. So na mo twa no nti be bi o mo kono di na da o mo so ye Ghana. Na mo de be settle wo Mali nti Mali no no mo Ghana corona na mo ye nti sa Mali o ta ma Arabs no start here no na ma kingdoms no start se o mo ba nti sa nipa we gonja for no sa o mo so ya kanfo o mo na di kan baaye the guans no o mo na di kan baaye e ba ha no ba na papa bi wa friend Abubakar o ye so ya wangala ni nti ha no friend waga asase waga shi nti ono na gonja for no ko na mutimi di 15 na so na mutimi tena asase we so nti gonja de this area no nyina ko simple na no nyina yo modia enye obi ade mi wo mfoni bi wa no ebeyi ekwan a asante ekokun ekonka aye Ghana ekoya ba yemfa medu so ho na mede keka mede ho na ka mede bai sound okay nti gonja for no di kan ba ha no na o say akan for no so di akire o mo so firi gonja for no bedu 1000 AD oh okay so na akan for no so bedu 1096 1096 AD rombre yes o mo no me fan so o mo de 1026 years no bedu ha na wo mo ba no de o mo tire mo amo nyina mo tete wo ho aba no kingdom na o mo doso ene bono people ya bono o mo na ya nipa na o mo doso o mo ya popular nti wo saa wo hene na ya friend obunu mankoma nti obi a wo ya kan mi bi a se wo free ha se de America akwamufu okotena kodifo ai still o mo ba ha still de ya abono o mo ya abono saa netie adanchirafo o mo susu no mo free o mo kofa kodifo am na mo so no afa voter region omo ba ya sa be si aha sa corona mu na mo that area na mo sa ba ye nti omo so be ye de be bonofo asantefo so sa omo so na mo sa omo so be ye bonofo adansefo the same thing to tribes ni nyina na msa sa o hene na o hene kese o ha kasa ni nyina e be ye yin nti ono na ye friend bono people na bono people no eno no ye tachiman enye doma be da se aha kakra bono manso me ba ami ba o desi ehwemu a mra Ghana for no entem tete no e me benya bi akanfo no sa omu nyina entem tete mu nyina no ebu wa ya ntu omudi da bi enso metu eye enipa bi ane efa mu bonofo bono mo ba no na obi a wo no ne fekuo bai entu metu ko bi efa bono sa fekuo no na edumienu be ba sa bono na on beto ye no afa omu nyina benya nkabom sa ama on benya bono na netia sa se de wo asanteman no atani ni asante na asante fo wo mu de kwakura ehhehwe wo ho sa dan jira wo de kakra se ho de we wo ne de akwa mu de kasa ya bono
Eti ebenya broman. Bono Eman. Bono State. I say no man. Bono State nti ho no. Ye fa no kranya eti ebenya broman. Bono sa na tie. Mo Ono na ye popular Obunuman Kuma. Ono ne Bunuman ko fe kan so Obunuman Kuma no. Beti Obunuman Kuma ho. Na samai. Na kwaja. Obunuman Kuma wuye na samai baaye. Ana ona Osunu dapaja no sa de osunu dapaja Obunuman Kuma ni nyina no asantefo so to the same nyum kro na. So no mo hene no. Because so your mind sa ne odo no ho. Asantefo me so obu kwa asantefo so to the same Obunuman Kuma dapaja. Osunu bo chinya aboa no. Omo so to the same song no. Ena me tete o masum bi se mra asantefo no baaye no. Ebeto bono no. Ana ombeto akwamufo no because omo na yehun so omo yakwamu. Na agudie a ye friend sika dwa kofi na mo obi. Na abrante bi ye friend anoche. Kwa anoche ye. Ono fo kuntri kwan bi so. Efa ma ya asantefo no. Anoche e ono no na danfo ene osetutu. Ana mo friend ose kofi so aseko ose kofi. Ono na danfo no. Na ose kofi no asantefo no papa de ote adwa sukurampo no. Ye tie kro omo de ne ko safi. So we also ono so okotena ye. Omo de omo kwa ahemfo ahenia kingdom ne de omo kotena. Because omo ya ade hye se da be omo kwa kosua ahenia ni amamre ne se de esi kasa. Nti ye wo omo sa na ehun se wo ye de hye adaache obetimi ade akonwa na ne ye de ukọ ahenia bi a ye popular a omo ni amamre ne ye de wakotena. Nti sa na o se de no ekokoyeye. Nti ho na okokotena nti okoye no na sa anoche nso so wo ho a ono so ye sofo panyini wo sa danchira ho. Nti okofa na danfo na se openasem nti wono no na danchira no akwankyere bi bae ebra na wo ye na adwuma no na o maame akwankyere na bae na se o maame na ade no kofa nso no omutama anoche ni tie na o maame yekuno na odi abufuo sa akọ no kurum okugwa anoche no oyekawuni na so bebawo o ka ayefoku na ayebonofo ne wana onka ho ono ye gwan akwapem gwan na se akwapem fo nyina ye gwan no ye awukugwa odesen chirepon latte ena baby a omo aye ayi residential ayi wo hoyi e friends aburi owo nyina nso so ye beba o nyina nso na kwamufo yi so betena na manfe no ntinye ho nyina nso na kwamufo betena ho akwapem betena ho mo onyini se oye kwamufo ni bi no ni makowa manne ne amamre nti no tama omukọ tena bono no onya bibi efiri wo bai na erekro se borofo wo eye sikadwa ni bi wo ho omu ni sikadwa ho na me omu no sikadwa wo ya konfanoche ede bai no enu na jamai enye bono jamai hene ye fe no kwajo edinkra kwajo edinkra bibia ono ena ono se ono so akoye sikadwa kokko ya sika golden stool onso koye bi de to na konya ho so na mche no nti okoye sa na edinkra kakari kwajo edinkra kakari ena ono so koye golden stool no bi so de to na konya ho said ye silver stool ewo mampoi na ukọ adanse nso a ye wo afnakwa double sword second nifanu enso wo adanse ena ukọ dentrance so a ye wo sasatia eno nso so wo mu de obia wo ne de ohu de mention ena asante de ne sikadwa ena wo ye nuko ye bi to na konya ho nti jama afo no wo mu ne ukọ sampa bontuku wo mu ne sankrofo no wo mu sha asante ase ena okoye saade no ena asante man te na asante ne te no osuma se wo mu kofa de nemra okoye wanfa ma wo mu compre no wanfa third one wo chi ba ku twa ne tinde to ya wo mu de baaye na asante fo eye dey ene sa na steady na ebe ne be kwa kokun no makochi sa ayi no nti wo mu kwa no mu kokun ye nti wo mu kwa mu di no so wo mu di no so no so ankanka ni wadi bia se hene na abo adu bibi kwa be bo adu asesen so ono ka ho bi ena omo koye ena omo se omo sa akogye sa akodi stu na saba asaba ka wo ye hu ebe emienu sa nti omo kokokon e ma wo hene ni dwane ekọ bontuku ba kro bi ye fra okom
Okay. Saa konfo we omu na betu akwamufo free Côte d'Ivoire. You. Now what are my? And Santefo defeat wo mo. And akwa ne dwane ko konko. And na omu ko no Santefo no ko no and omu so hande o hene no. Edema no na omu twa ne ti fa akonya ne nyare ye de. E de bae. Asantemam ya. Saa ne tie. Okay. Nti etuo kra kra saa bo ahia e be fika se bo adu no. Nti ono ko no kwan so ne trap kan mu kra na omu de ne ko human kan mu de ne to e kwan mu sanfo be kwa sanfo na owuye. Wankudu nu adubia okudu adubia so na na mhwe no so yema sa adubia se ho no na yetete na ya dance man so sa I see na nhwe enti sa sikadwa na abunofo no ka se omo sikadwa no nya no kore ya jamanfo ehene so adinkra kakari on na koye sa golden stool no bi sa ya ne fe na onso aye bi ability say papa otumfo ade ebo no mo maso e na ahemfo no bi obi no mo ye e de bo mo maso eno so freeze drive ya so fie nyankopon so fie ade de da otumfo mo maso no eno mo say ntim je kakari oh mimia o munjai oh so ya na ya ka ga benyini beji yo de so bi ade de dabi dia na sasatia dabi dia sasatia so dabi ade na o ye no wan fa ma asante wan fa ma no odi ma no oh wan fa ma no edu ofai o fa na so ntino okotena dabi no okotena ni dabi de so so hwe no so di nkabomba so jiwade na menum sa me so oh ene dia said that the dangerous or the sand dance for one kofa mu amfra chim de bae sante hino kofa mu fura chim to me so bonsra no mu ni adare ni o mu dwane ntokwanto mu dwane na odom nyina sa bae no sa mo mbadi o be fa dance ni nyina the issues are there it is are there dia one found because I wa japade so na me che no nti one fan say so na me che no na wono no se na wono ni oni de na wo no obaji firi obi ho nti so obi ji wo de na na che say but I don't know why wo ade na ya de na at last na be di wo so na me che no Matias ye prepare de na ye pe ye asase na ye hu se sebi me okofo na mu ma de we nya media enka ma de ho na me ka se sa me ka ka ma de ho a se ne emfata no na ya gudie be de kan ye sasatia we enya gudie enyankopon dia de dan ko mu dan ko mu 12 tribes of Israel enyankopon dia na se won fa ma wa sori fie wa fa ma sante ode ma aye denchafo no aye dan e won dia de na de so ko ka de ene na wa hene na wa obunu man koma no so e na se ena se obi aso no se obunu man koma so ya fantefo ena ti o mo so so ba no tie o mo fit tachima ya se o mo ba na kingdom no mo se o obunu man so earthquake wo ho sa book no e Western Sudan enye Ghana history Western Sudan book no enye Ghana book opanya abotre so na me chonti me jina dia me kuta so ntimi do fu be na eba edibia yinta se enwuma bi wo ha na nka eye asantefo ana asanteman ejapade na mo mpirimi nti no eye ne fe no wafa aka ho no de abaye ne japade a se enwuma bi wo ha ne nuanum foko no bi dia na mo no enam se ahoden ne timi otwatimi no wafa afuna kwa na so obi anje sasatia obi anje e wodanchirafo wo mu dia na sadwe na we no dia wa ya wo dia no we no kwampa na e kana we no kana nya ne dia o e ya ngunafo no ne nkrafo no na ka so kodi o me pa cho nya na de nkoma no nya no so e foku me pesa me kire wade me kire wade ade nya ne dia ade na ekuta no no 12 tribes of Israel o mo symbol was no obi ane no obi ane ne die ya first breastplate na nam se wono no ba bia na odi bra wo wonti ene okuta na ade odi sie ya wode abeduru ha won fa nkoma obi beba menu nyina foku o me bra panyini me nwa panyini eto aso ena me yekoto aye nyina ye ko ya kwantu eduru me bi no okunde aye didi e bra me fa me kwan na oso afa okwan ena ofa okwan ena okuta ye opano me kuta mi nsuo me nu esu kuta ye kanedua bata se me kuta pano no bitimi dada me nu yi eji ni nsuo di kanedua no me hwe ya wo de na aka no metima me chinchimu de da kan wa be kan se eye media ana meteso de metie ni anya ne kresa oh there's no records about that de me pesa me kire se abakosam bia ni ho saa abakosam ana o se ade no kodi dwabemfo ho omo mfa mra no o ma ante ase wa ade olsen your friend say intim jakare aye se ntwiaban ye ka se ntwiaban ya se na aye ntim dia aye ntwiaban ntwiaban ne go ma de egu ni kom so na me che no enu gu ni kom enu ntwiaban no ohini bia wa asantema me kura me nananom kura no mo obi
ntuaban na ho so na ntim ade bedi oman mu ya ono bedi na akwadi dwaben ntudwaben fambra na o se no ona me chono na ntokwa ne siye o ma no ne ai ni udwaben na the sen kuntun kunu kwa sawan e ma o mu baabi etenaye so na me chono ene nkofobia ye ho sisi a ukọ afajase ne ahemfo no mo ho nyina di hina maame baako na edi hina wọ Eastern region no na edi ha ntade no wo mu ho o de ba hemfa wan fa ama ade de wo de dwane nti wan fa ama ntokwa kra o mu kọ to a o mu kokon but still anya adwuma ye ba behwe ba bia asante kokuduriye ama enya eye asante hene anne ye bo ne samimane emrofo ne kasa ke na me kan cho say breastplate ni we no nka ya nka asofo ne kuta bet nam say we no saa no ma wo nyina agu ade baabi baako wo hene na ehwe so ntino omo ba no mo nya ade o ma de ehye o mo ho ba ikopim say o mbeduru asa ade ne yira akura o mo say the same thing edit ho okay e patriotic dem che no o mba hwe so the same thing but ade na o mo de ye colors no ena o mo anya nti colors no ko hwe na kwa kudua edani kom tenatea say ya ma akoma ko 12 ne sen kom o mba ye ne ha ya because na ho na no de ena ka eda symbol no so plate no so breastplate no na ka da so ye fe no osene so na me che no eno ena na o se nka da so me wo ho krata wa metime eridi am obi ehu e be wa ho so na me che no ha na aye sikedwa kofi ana se aye gold ya sikajwa kofi ewo asanteman wo yi dodo sen sikajwa kofi no ankasa no baako eno na adoma ne ade sensenso no so na no broni ba so obefa omudi kosie na kwame tuan ya kasa oyi asantefo ma yi kwame tuan no ono na ne amrofo no cook Ghana Judas onto ya no se soja ni odi ehunhuna ebedi hine wa tonsu kuma tonsu number 2 udu esla odu wani hwere yo esla kwa no so aksa kro no keto na hye ho nti atonsu ne omienu nti obedi hine wo ho nti saa papa no ene ko twa de senyamedua ene wo seneye ene wo de aman ene ska ko fifa ho eye ne te se sikagya pefu pepepe ene wo de ye de wo de si ho ene kra no ma amfa nko nti akire ansana ye woni pa bens bua na bua basa no mu ne ade wo mu na ekohu se saa eno kra ho bet ankasa we na ankasa no de enye kese se de mu hu ni sei no empie enye kese sa de ntom tom ko na enye noa de ade tom ko won na o se makoji free Britain na mu de baaye no yesa ko Britain ko fa de ye ko fa ko poku ware time na ko fa baaye o ko fa o twansuo wo de baaye wo de aba poku ware we as the second ena ko fa baaye ekofa golden stool no bag Ghana ekofa so nyae so no mo kwasen sankrata na waje ye so o beje na de ena ya santo afort nso o no so no na gold 350 bars and the kofo ba ya ena otumfo we ya so kokoje ye ya so to de a ya santo afort kuma so fort no sa fort no mo se mbrofo na si ye nya no kure poku ware 1620 no we si ye ena mbrofo no be shi no mo akofa na mo de na tie kokko ntuma sma ma free Cape Coast de ba ya almost abi si baby na sie na poku ware de si sa ade no nso so me hu se papa anoche frumpon no dane abakose wo fra ne ntuma nti sa papa anoche be no anoche frumpon wo nanse oba wo yuzu bebre o dane abakose o aba YouTube okay so na me chono sa na tie nti sa sikaja we na ye no o fra santima nkroma akoma nso adumaka se kese adwoso kokofu dwaben kumawu mampon ena kumase kwa aman so na mcho no ena ye nso nti saa nkrofo ahemfuwei ena mo form asanteman so na mcho no che na bi be ka ho be koduru be adu mienu asesen ni saa nkrofo wei ena mo mu yi o mu nyina trinwi no mo modjo abodjo se no mo wre no mu nyina na konfo na che de ya ade hye ye de ya mamre so na mcho no wi na o sa ma obi ade na konyo tuntum baaye so ena nso tutu amana no nso de ya de odi gu mu because of united enye konfo no kire de akonya tuntum ba na mu ne akonya tuntum akonya to hine bia na akonya tuntum eno wana kire ye free e chi ne ba ya na akonya tuntum de so mo di firi mo ntiri mo di firi be no na eba so mo bia mo di moja na eye oh I see mo di moja no mo de drodra ho so na mo chono we no mukura ye bi we no mukura adansefo de akonya tuntum mo mukura na bama afo dodo na ahwe so ye miti se ye fo ko so edi moja o mo de o kum nipa ena o mo de gina aye o mo kunya no se de o mo so bitima ye kese sa santeman oh so na make us
ayikura aduanafo osen adansefo ya kura so yebi so ya keso ano abubo nsra the first na free bonsa free the first on na dey sa ade no nti sa oba na busuana na ofirim no na ye kona nti na yesi a adanse kona fo akonya na edi sa na tie papa answer the bay no say me producer famous any facer ebo wo a mumfa sanfo nyini to o mame ne enhwe papa so ohun yellow green green and violet when e kun sa ahini no when e kun sa akode no we say sa obi a wakon sa age Ghana asase no watra Ghana asase ni nyina akọ so na me kire no blue and red pink no eno no ye osetutu na kun sa ayi no ena apoku ware baaye ono ne yellow no opoku ware na kun ana no ko kase na yellow no emu mienu ba ko omu ye deep na ba ko ye nti de otoso no so ye ko awia osekojo ena green one na da se ko fapuna no nyina no ye osebonsu so na osesibe bonsu ono na ko fa puna no nyina a moto ne din ma nickname na osebonsu ono so no de ni green no nti watra bada na omo se Ghana no watra ha no kro be fan se wanya mu be me fan se Cote d'Ivoire akra me fan se be 25% to 30% kura wo yafa oba Togo ha so a wafa bi anya kura be 10% na Togo ho kura na ase ho kura no wo cross ya ko Benin so in the year for 1747 no mo Benin the door of no return e for Yuda so no ma ko duru ho do mo so na mche no afa sa area ni nyina na omu nyina de sa the door of no return is the same thing as to say elimina de no nti sa na mrofo no ba betutu ne din the door of no return elimina de ba ko na Benin de ba ko e ho pa na no me major slavery ura mu a wonsan wa chimbrem nti no mutu din door of no return nti sa area ho no na omu kunko ya ko fa sa area ni nyina nti records no da wo ko or the say am from Grandpopo, that is a record. Into Western or send short history of Ghana. I no crowd hold me. Tias say almost aka to omanu atuma. Do ma hene and ne crowd asade abet na say eni kwan senka ahemfunu nyina e ma ahemfunu so otumfo wafa ho nyina. Gonda wafa ho, wafa da gomba. Nti so omu wa ahemfo omu dia omu ya soft cheese. Dey say ohwe eye dia watra Ghana nti dia watra yi akon na de mo koduru sa bia akon na mo de koduru ho ene ma wo ye ohene sa na no na ba wo ye king ene ma wo ye king de kopɛ because king no be say wafa o area ni nyina so no emrofo no ba akra da soro krampo nka ho but wono na asante no wa konka atra nti say ba bia ha no Cote d'Ivoire de ne Togo de ne de cover de kata wo ya ebebro the whole Ghana nti so ye king na wo so wonti ase eye den ena and they say afraid the coastal area ekosoro eni ade nyina asante na we ni he oruli what say oruli but kingdom now emrofo no mo be ko ye no 10 tribes 10 tribes and kwa bro 10 tribes no because coastal states now no mo nyina danchira akwamu asin infante nzima Accra so na mche no ayigbefu anko na anko santokwa ne bi because na ayigbefu no ne asantefo no ye baako I see. So now we papa mu abatu yentem abrantes aye the 12 tribe view ase o mampon ene dikan insuta kwama kumawu jaben offenso aguna kumase kukofu ena bekwai suminya but adumakase kese so na senso bibi wono ka ho bi wono so ye twitwa na saa omo na ekwa akon wo se no de omo kwa akon but awoma ne de 7 adumakase kese ka ho so na mecho but we ma amfa na aba ma amfa we ama adumakase kese hine no wono ka ho bi asenso bibi asenso boachi asenwan wono ene ka wono na mampon ena kumawu saa hemfu wei ene ye omo basabasa ena dukopim so ofia sankare ena ode ba ayi ode sen ejoso ti e ka santia buemu ye gina so mantia bera say no mo nyina so free adanse ye ka pa da ye say adanse no mbe sete mo nyina danchirafo ne mo nyina ya adansefo famous me ba cho obetime eye free wa mame bera say achemfo ya adansefo nti so obi wo saa de wo ya wo se wonye king
woman nyina wa kwa fa ne nyina wo so onye king papa amemra say ade na ode betu on news na wo ka say wa accuse constitution no we edif actually say e clear say oye ohene papa ye hwa de wa say oye ohene na ye hwa de wa say mu akamfo mu beduru ye baba hu say oman bi wo ho ai from bono a mo yakwa mufuo na ye beka say timi a lekuta eye akonya a uteso na wo fo kutiri kwan obuma nkoma afirim na mo fo kuti kwan say mo bete mo ho ama eye foko ye de ba ya na so oman no agigya unyini say eho ene de eho obiaba Ewiase ene sa kanfo no ye bone de ene gonjafo no gwansfo no na ye di kan yombo no mo ne di kan ba ha serve first se o maskata gonjafo no agwans no uko brusafo o mo enche no mo ye bia o da me che no uko ensuona no a winibafo no o mo ye bia mfandefo no ko tu o mo firi mpona no brekufo no o mo ye bia asamanka se anum o mo ye bia uko bepo no so a ukugwa ya keka no o mo ye bia late amanfe mampon ene chirepon chokose o northern region so uko ya voter regional krache nchumunu sankofo no munyina aye den wo mo ye gwansa wo mo na wa asase we di ka bae nti sa wo so bae wo so obi anya bibia o man bia ansa na betimi aye o man no be ye kase a beji watum se wo hene no dis wa kwa akire ansa na nya hene na asante fo so na ye na de oje obo ye ni nyina no it's about united. Unity. It's not about, yes, it's about unity. Say unity dia meba na ansa na ye bedi na de no na edi dia amenchira wa ansa na ye ni edi dia wo say ansa na ye free ye nchiba no na edi na de na se di ejade ye di na de o ye sure foko be apart from asante okobuna ye di ejade okọ anwuna mamu ye di ejade obono fo ni ejade omode na de omode ejade ebono oh okodo mamu nyina omode ejade omode na de omode ejade foko be ba o Dabi omudi omunyina edi akanfo no ban say na akanfo no omudi so omudi ajade se me ba o se akanfo di na ade a ban say ene na teteno ni edi ajade teteno omudi ajade no uko no be chapter na ho na dane no nyankopon na dane no anybody Moses na dane sa ade no oh yeah sure yes Numbers chapter 27 and Numbers chapter 26 e wo ho say papa dia kan sa na afrefo na be sa oh eye history ni etie no history dey do aha uyiro krum aben a waso be hye ko so ade tie ye Ewiase na ko djubadi enso ne na de bia bi say yentina se ni nsu ade o asetere mu ya say se wanya panyini bia me na nkyere o wabakosam no nchi ene ye de hinta wasetere mu a na Ewiase na ba bibi ho papa Numbers chapter 36 was say Debi Manasseh eba Mika ba Gilead abusuya numu no mpanimfo numu nyina eye Joseph ema abusuya na Mose ene Israel mpanimfo no ewo ajanom musuya so atitire nchen na woka se Yehowa ka kire yewura se omontontomfa nche asase no ema Israelfo so na Yehowa ka se yewura yemfa yenua na yenua Selufahad ejapade ema ne mama yes so ntina ejapade nti sa mama ya ka o meka ni we no omuko Mose ho ko bisa se ya papa wu nti ejapade na ya becha na ejapade ni asase ye de agim se ejapade ni asase no ya papa no wawu wa hu baba ma nti ma ya kwame ni ya papa de ena omuko Nyankopon ka se on pene so mo ni on papa de na Israel busu akodum mienu on pese obi ejapade be ka obi die mu nti omuko ware wo mo wofa no ne wo mo sewa no ma na ejapade ne nkafie ho de mo ko ware abontenso ni a enam se Israel wudi wo ware wo ye oba na ware na wo ejapade di mfianso a ejapade ne wo ye oba ma de dia so na me chono nti sa na te dia omo ware wo mo papa omo wofa no mo ma nti wofa ase ware no ha na sha ase nti omo kwa ware wo mo na ma no se ene ase ma di mi papa ejapade dia na me kwa ma japade be kwa akodi be ma foforo bi ho de mi wu a me baba ene eni ma de na so be ma na ho de a o hwe japade so no na emom wo wu a ni nua ba na ba ene emfa na japade 0244840108
osu betima ba dwumadie nso aha ma bie ya o manatum Ewiase na okọ dwumadie ne ekoso ye bo ne bede kakra no na wo share e wo YouTube no so e wo Sport TV kuma wo TV so Facebook ho ukọ wa aha ye wo nyomo bebrebe wa ye de agu a osu betima kusua de ho momodi anso be ko YouTube no so Sport TV ukọ no subscribe na wo so de wa dwenkyere aba aha ma bia o manatum na osu betima de oju hello Ima. Hello, me dey bonting. Ke baba. Majoe. Majoe so peji gese. Apo me ti say. Eje na dom ni mpenifo. Yanku enim. Media. Baba. You baby program here very tight. And then the person be bisa me papa say. I think they be a serving me slowly be so woba. And so wo madia. You go ni timono. On fan check. Me maje. Na ebi mu so no. Ba kwatem we wo se Ghana for ye hwe na bi timu se papa na o te wo ne Paul. On the Paul no. Because omo me yeti atese Paul ye historian. Paul o ka ba kwatem de na Ghana for ye Paul na chiwo ne papa we see kim. Asante for ne Ghana for ye ya bre. But I say eyin tietie facha me menua dom no wa akiri facha me na obi sumra bi hello Pacha me too. Odin eni bebe okasa free ni yanku yani pacha. Pacha e free me set me kasa fit shman. Okay. Pacha. Hello. Papa, mentie eye oho kasa kire wadwen. Pacha pese ajani chemi mu ye ka se akan PCA. Pese on che mu na de bunu akan no. Ye hu se akan nyina te PCA ye me pese o chemi se ye ka akanfo nyina PCA oni foku ben a beboa oni by mind hini ben me patcho mate nyina PCA no na ye mind hini ben me patcho me dase me patcho mate e beba ho hello yes sir papa patcho me be ukase free hello when you're ready ma wonu anso mra hello papa odi ni be ukase free me kasa free bro me ahafole eja bro yanko anima you tell me Kasim chira wadwen yanko me pese me visa ya papa no se on se denchira fo an kasa na bra opon ne ba e bro me pese visa ya papa no se denchira fo no wo mo da so so e ma santima na so o mate mate fo ne ba na santifo ne esi o mo so okay me ba chomate obeyi wa no why hello aha yeah some contribution okay papa also yanko hello papa yeah all right good evening na pume eja mpenifo na da Roma omo na mama yekese na no mase mama history na ye pick awu kumasi nyina bedase na yewo kumawu barema asumedu oye aduanani yewo asumnya oye aduanani yewo doma oye aduanani sa aduana no sa pese aduana no kuremu hwanye aduana PC no mate ko ye to baby amekotoye mate wesime mate apanya minjira no famous papa yi ebe cheche mu aduana PC a ene eye short video ni send me what tie na supemnity bedase hello papa odini bebe okase free me kasa free tamale begin na after mommy yanko like please I want to ask some
one question. Okay. So, Ulman, I want you to answer for me, like the whole Ghana. The whole Ghana? The chief, you know, who started the chief person, who the first? Who is the first chief of in Ghana? Yeah. All right. You hear from him, okay? Oh. Who is the first chief in Ghana? Hello? Hello? Hello, Aja. Papa? Me, Busa say. Busa Papa say. Satan in a coffee. Why? Satan Ofrifa. Ofrifa. No, Papa, Me Bachomati. Oh, say a catcher. Also, move free Ghana. Oh, Israel. Yeah, Ghana for. Ofri. Benna. I have Francis. Already. I have Francis. France. Where France ni? Francis. Never made it say. Mate, you. Unimo. What me baby free na when hu na busu ani ba ko kra an kan kire mi. Ma, ka make ma kan nyina dia so. Ofri bona. Bana no say okro ben so. Sa bena no say bana no efri kro e okro ben so bro no be ya. Oh. Eni agro. Ye wa dance bona. Ti minim e kura o kan. Ma me fa be last call. Papa. Oh. When Timmy nyina so. Ma me fa be last call. 024484. Very good. Last caller. Kechiri. Edwe nyina kechiri. Hello. Yeah, una edwe nyina na eya santema nyina kechiri. Wadaroma. Meet you. Pepa cho me nyoba. Oh, e kechiri onyo oba o. Yeah, good evening. Good evening, sir. Pepa cho. Friends Western North. Western North, okay. Okay. Utieni hu. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, I'm calling because I'm afraid to meet Papa, what do we catch the PC? What are my uncle? Yeah. Papa, that's a man okay. What's it say? Yitia ma Asante idi yejade. Enadie, endi enadie. Sorry, idi enadie. Asana wo ka no de. Enye sare tie. Enye sare tie kra. Ti onko no so amrabi. Enye sare tie. That saying Papa yesu ade. Yese ni ba ku futrim. Na unim na osusu begina sente sa. Ana me se net say oh ye nyina yesu ade ye nyina ye TV Asante amamre no any bible no any bia sada betemeche okay enti ma ne fa bible no beto asante amane ye ho nyane sa mate wona me last call Papa mintimi mfa frefo ni bio na emra ni nyina de aka ne ye wode ya na ye mra ho ya question what twetwe nyina ye ko baako question ba ko de odi kan no ye o se account for PSA account PSA de ye ka pa de a nka ono ne obunumankuma okuma ono ye account PSA na ono no ye hwemu a ono no se ono no domafo na na se ono ni ono ne doma ono no haya doma de da bi ono no tiewa ono ne tachiman yes etinke eye sebi account for mudi kan di hene PSA ono no Ghana has asase de ono a na obisu bisa say first chief in Ghana eno so ye yabonwura yes ye ka ohina odi kan edi ahenie owaye akan anase asase wesu a yabonwura Papa ya mishra ono ne ba ya ono ne oye ohina wo mu nyina sa nkrofo nyina ye from the Mandi people yabonwura but omo wo mali hodie nipa na odi wo mu so hine ne ye frɛ no ono so wo mu di ofase ade omo wo mali ho no soninke no omo di ofase ade ti soninke bantam se abaga na hana akokɔ hwe mu a omo so wo basare basare yes but emrare omo na di wo nyina me afenso so
was say denchira no mo ye den denchira as a time ya independent and access 1931 to 38 and then 40 wo mo 1874 wo mo ti wo mo omo guso som wo mo som sesi a okay. but wo mo ni asante eye baako okay. so na me che no e na aduana pesi omo e baako sesen sesi a wo mo nyina ye baako se denchira hene atonso ya no te da bi nti omo ye baako e ka se baako a no ka asante omo mesom sesi a mo som biom sesi a do mo nka asante ho but entokwa ni obiom sesi a bono enka asante ho o je se nkron na hyehyem mati wo mo ame nkroma kra ba o mo te wo mo na aduana PSC no so no ono so eye agin kotoko ono ne akwamu ben a se akwamu ni okokoku akwamu no ono na wo Côte d'Ivoire no Hona kingdom no se aduana PSC ye doma agin kokobo akra my office aye class ya se di soldier for question to answer agin kokobo kumawu adum bantema doma omu nyina ye aduana fo woni PSC na msa agin kokobo doma da bi minimbi doma agin kokobo so Ghana ha ye pe Ghana ha akwamu fie da bi me se ekromie na ya bakai papa na sa na ha ya aduana PSC aduana PSC no no akwamu no akwamu no ni 1252 akwamu e wo Eastern region papa e wo Eastern region papa calculate down for inside down no kura na me ka kire na say calculate down for inside down for agin kokobo the year 1252 onu na ya aduana he say again meba wo na wo hunu akwamu fie meba you see enim akwamu fie ene me pese me kire say papa wo akwamu fie is part of Ghana na say Asante no part of Ghana and say friend Asante no free tumfo so no oya yukoni dey no so oya yukoni o say onu abusuya no and the friend say enti abusuya na ya say tutu mama so oya PSC na me say oya PSC beba enti beba ensemble no o sembre no baba kwa na oba na of kumawuni ayi asumunya wo ha kan church adamfo inside adamfo etimo wo say ewura o say tutu oya yukoni but what I say mo yankase yankase ya yokuo meba yankase eyokofo yankasa papa ko na media ma obonkro etie PSC no eno na wo akwamu fie wei simple etiewa akwamu na meka no na first akwamu ni bro no ben ewo Eastern region aye fra kro akwamu fie ehone aduana fo PSC wona yakwamu aduana PSC to aswe onu na dia aduana PSC onu na konsema okotena ho 1550 wantimi antena wo okunwa nzema hene na ahwe aben ena oba twifu himan so obetena ho na twifu praso fo no so aba ho ena onso so ofiri ho ena oba metia ayakotia ofiri no oba oyi capital no ede ba anya na wase asaman kase ofiri no ko bepo no so fo no na achimfo no adanse yabu a ene ofori panyin ene ne kokon ye no no okọ apunachi wono ne adanse PSC o se doma de kechi doma som akwamu o ya som akwamu sanete papa emra na etia me so bi pese onsusuan ade ana se ono oche sanim de we bia number be ya me number no ye 0244 462 158 repeat bi 0244 462 158 no because o say no bobo money nso number be ya number kro na o de to so ebeboa ye nyina edi be na beba wo program kra na ye say de ebeboa because utu yeska wa hansa na abanti no omomwa na say be ebeboa adofo na enuano mesrew wadaroma say de dwumadie betimi dia bro dan da nyina ma wo so wani age ho na ya tre ye hie mekere time no yedi bia count say de dwumadie betimi edi na ya baba asem bo wa osan kasa bi ye bowuram ne nka ye ma papa chechirem na say ye hunu ba na emomu no emre no atia ye na emre ni tia ye wadaroma wo kapro sempoa wo do so mase ana oboa me a ebe me ni gi say me so metimi ama airtime na sere mesrew mobile money no ban na down free and say send bitu so abra o de 0244840108 media no kupes bonten ezukuto yipebre nie me de besia say ne ma da ye facer ene eye menua Emmanuel dodo na friend no eye famous madam masin say omutumi bo a me mam de dwuma de e fro bro e chena ne me share 7 to 8 pm bye bye
ana de hye kronkron me chia obi bia me den de Kwame Desmond Abrifa na me ba se Kontenkro independent presidential candidate